I pozdrav svima ljudi, ovdje Johnny Games, ovo je naša druga epizoda Sampa, ovo je igramo na Balkan Ekstazi. Sad radimo kao pilot, ne više kao ribar. Ušli smo u Adamo Family, kao što vidite. Drugi smo level, imamo 157.000, skupljamo do pa jedno 500k, da bi mogli da kupimo auto. Vidjet ćemo koji. I sad ste vidjeti kako ja to predivno što ću. Imam malo lagova. Joj majku, što mi laguje. Evo ga. Ova epizoda će trajati jedno 5 minuta. Ukrcavanje putnika, sad čekajte malo. Samo se pitam kako putnici mogu da se ukrcavaju tamo gdje slećete. Mislim gdje avioni sleću, to mi baš i nije jasno. A dobro, i ja tražim puno, nije ovo GTA 5. Da probam da prođemo ispod mosta, ha? Kada odradimo jednu turu, onda ćemo probati da prođemo ispod mosta. Ima jedan... Ja se tako zezam, ljudi. Samo me nerviraju, a vi što su AFK tu na poslu, oni su AFK zoni. Jako me nerviraju. Gdje? Aha. Tuf. Pa se još isto. Administrator, pređemo na sadnu državu, ako imate pitanje patrona pamet, pitaj. Saša Stanojković. Vidi ovo, AFK s avionom. Da vidimo skills. Drop skills, još je, još 11 puta. Nema veze. Sada da probamo da prođemo ispod mosta. Ok, da sad sam. Hajmo. Ljudi, morate biti uz mene. I mi smo majstor, a ne, nije to taj most, nema veze. I da probam, budite uz mene, ljudi. Nemojte me razočarati. I opa, mi smo majstor, to je taj majstor, prošli su ispod mosta. Yeah. Mi smo majstori smo mi, ko ne voljni majstore, nek se ogasi, hej! Okej, sad ću zapucati ovog, baš me briga. Nema veze ovako, to je dobro prošlo. Wow, molim te, ne. Dobro. Sada pustimo čoveka da ode. Ne! Pisali ti. Rimuje Salo, gledaj malo. Mislim, kako ja sad radim sa ovim ovdje? Da ovaj put kažem iskreno sa ovim idiotima. Mislim, kako to da... Vidite ovo. Kako lepo leti mi. Vidi ovo, vidi. Da probamo s jednim krilom. Ok, hajmo. Umreli smo. Šteta. Pomeri se odavde. Treba će da ubijem. Da njemu se ne troše healthy ili šta.
Šta se one traše healthy? Ovo je cheater. Vidite ovo. Ne, sad ću ovog da tučem. Kabro shit. Njemu se barem traše healthy. Ups. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ostane da ugasim. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, like, ako ne, dislike. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Vidimo se. Pozdrav za sve.